Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kinong ilam yang keseng hilang hak nyau terik mentau benai leber arajar arpo. Kilapan benapat ba, ban pensangnya no aswai ke lempung ba ke balai sengi kenti. Kabala temu ban pelong nadu ke arp nyau hadu ke arp kendai terik mentau benai leber arajar arpo. Hak senong kuai ajar ke bahap West Giant Hills District. Hak kejikran berkinong putai kubor presiden yang keseng hilang uba HR kurba ulai tu. Ba kejingshim ya kene karai da keseng hilang ban pensangnya aswa ya kene ke lempung. Kadai hadirin ba kesorkar kalapan mi ya kejing permana. Ba kadai ban persangnya no aswai kinu jelang kijing lompat ba komsi benta bernyada na kejing sapriang jong uknyang jingpang COVID-19 ni coronavirus. Buki berokhat ki kat kumpi pau ki ko bori ki bisa long jelang mabun pai. Tingin ngi so mes buat ni long ka minum long ngi mukwa bagi long ka daw jong ka seng kilang ka ni kalempung ko jong ni kan kinyo opang no ki pa pai ba mal ki bisa mo la spread di negara ni isu komen sebuah maka sorkar kala benar kita buat ini nongnya kesan lang ini tentang kam ini hapan sengen masyai kita bungadak sing kongo ini dan kalian juga ya terilang hikem maka sorkar bagi sengen sebuah kita tak ada na pernah din kala kuwi terik melengin saya nak perkat jadi harga ni gak kan san juga dekat Gelempung ni ilmu yang nak isi long manusia ni Gelempung jom kikut samlah kipuan masywa sang kasih serat dari mentangi yang kikut isu kikut kiksi dia terang itu sang kasih serat jika dia belum agak artinya aku pra baru kendai tinggi hampir persengan masywa